Muhawe ikaze rero mwese nshuti bakunze ba M24 TV kuri channel yanyu rero akaba ari channel ikugezaho amakuru agiye atandukanye mu byo rero tugenda tugarukaho biba bigezweho mu buzima busanzwe bwa buri munsi ariko cyane cyane rero mu makuru hano kuri M24 TV. Hanyuma ngiye kwerekeza mu karere ka Gisagara rero aho abarimu bagera kuri babiri bafatanywa abakobwa mu icumbi barakekwa ko rero bari barimo kubasambanya nkuko rero ari amakuru atugeraho nonaha dukesha rero ikinyamakuru Ukwezi kuva rero hari mu karere ka Gisagara kubijyanye n'aba barimu. Ese koko ibi birimo biravugwa ko aba barimu byaba ari ukuri? Byo ngibyo rero akaba ari byo nangiye kugezaho muri iyi nkuru naguteguriye rero kubijyanye n'abo barimu. Iyi ni M24 TV rero akubwira ngo kugira ngo ubuhambe wabone inkuru zacu nuko uba wakoze subscribe kuri channel. Ibyo ngibyo rero bikaguha amahirwe ndetse n'ububasha bwo kujya rero ubona buri kimwe cyose mu byo tuba twaguteguriye kuri channel yacu. Ikindi kandi rero nyuma yo kuba wakora subscribe waba wanyeganyeza akazogera, hanyuma rero nyuma yo kukanyeganyeza ibyo nabyo rero biguha amahirwe ndetse bakanaguha ubutumwa bugufi bukubwira ko hari inkuru imaze kugera kuri channel. Hanyuma wowe cyukora nta kindi rero wa mbere mu kuba wabona iyo nkuru 5 kuri 5 mu gihe iba imaze kugera kuri channel yacu ya M24 TV. Ni mu karere ka Gisagara rero ho mu ntara y'Amajyepfo, akaba rero ariho tugiye kwerekeza. Hara rero mu karere ka Gisagara kubijyanye rero n'aba barimu bivuga ko rero babafashe basambanya abana babiri b'abakobwa. Abana babiri rero bivuga ko umwe afite imyaka y'ubukure undi akaba ntayo afite. Ngira ngo rero urumva ko bikomeye cyane hara rero muri karere ndetse nkuko mubibona kuri iyo foto yahariya mu karere rero ka Gisagara. Reka mbaye ikaze rero iyi ni M24 TV na masegonda agera kuri 5 gusa nkazandambura iyi nkuru ku buryo burambuye. Iyi ni M24 TV rero mbaye ikaze mwese. Hanyuma rero aba barimu bagera kuri babiri, hanyuma rero umwe muri bo akaba afite imyaka 32 y'amavuko, hanyuma rero akaba harimo n'undi mwarimu w'imyaka 28. Bakaba rero abo ngabo bamaze gutabwa muri yombi bakekwaho gusambanya abakobwa barimo rero utarageza ku myaka y'ubukure n'undi mukobwa rero bitaramenyekana niba yujuje imyaka y'ubukure. Gusa rero umwe muri bo imyaka y'ubukure ntayafite, ariko ndi we nabo amakuru ye arajya hagaragara nk'uko tubikesha ikinyamakuru Ukwezi. Gusa rero umwe muri aba barimu we akaba afite imyaka 32, hanyuma undi mugenzi we nawe akaba afite 38 y'amavuko. Kuri iki cyumweru rero ku itariki 22 z'uku kwezi rero kwa 9 hagati ya saa 11 z'umugoroba na saa 12 nibwo rero inzego z'umutekano zirimo polisi, hakaza rero RIB ndetse na DASO bakoze umukwabo mu macumbi y'abarimu bafatiramo rero abakobwa bagera kuri babiri. Hanyuma rero akaba ari amakuru ava hariya rero mu ntara y'Amajyepfo. Rero hafatanyije inzego z'umutekano zikaba rero zakoze aka kazi, hanyuma rero bakora amacumbi mu barimu. Baravuga bati turabizi rwose hari igihe mujya mwibeta mukihererana abana bacu. Rero y'uyu mukwabo baje gusanga abarimu babiri bafite abana b'abakobwa bagera kuri babiri. Murenzi rero Augustin umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Gikonko yatangarije rero Kwezi ko kugira ngo uyu mwarimu w'imyaka 32 wigisha kuri VTC Gikonko afatwe rero ari umuryango w'umukobwa wahamagaye polisi ku rwego rw'igihugu, nayo ihamagara polisi ikorera mu murenge wa Gikonko. Iperereza rwose ryari rikomeye cyane, sinzi ko uyu mwarimu yari kuricika. Pereza yazi ko uyu mwarimu yari kuricika kuko urumva ko iwabo w'umwana babanje guhamagara polisi ku rwego rw'igihugu, hanyuma polisi ku rwego rw'igihugu nayo yitabaza polisi yahariya rero mu murenge wa Gikonko. Hanyuma rero polisi ihita ikora umukwabo ifatanyije rwose na RIB ndetse na DASO. Akomeza agira ati rero hanyuma polisi yo ku rwego rw'umurenge wacu isanga uwo mukobwa ari kumwe n'umwarimu. Tumvikana rero ko amakuru y'uyu mwana w'umukobwa n'uyu mwarimu yari asanzwe azwi, ntago ari inkuru nshya. Agari inkuru rero cyakuri uyu mwarimu ndetse n'uyu mwana w'umukobwa. Niba rero ni wabo bageze aho bihamagarira rero urumva ko byari ibintu bikomeye. Muri aya macumbi rero y'abarimu hafatiwemo undi mwarimu w'imyaka 28 ari kumwe n'umukobwa uvuga ko afite imyaka 19.
uyu mwarimu rero w'imyaka 28 akaba yigisha ku ishuri ribanza rya Gikonko Katoliki, akaba rero ariho yigisha ndetse urumva ko bamufatanye nawe n'umwana ukiri mutoya, umwana uvuga ko afite imyaka 19 y'amavuko n'imyaka mito cyane. Urabizi ko mu Rwanda rero ubundi kugira ngo umukobwa yemerwe kuba yabana n'umugabo ari imyaka 21 baje, imyaka 21 rwose niyo bagennye, baravuga bati byibuze kuri iyo mwaka umukobwa yaba yemerewe kubana n'umugabo. Ariko rero umwana ubana cyangwa se uryamana n'umugabo murusha imyaka nk'iyi ku myaka nk'iyo ngiyo rero urumva ko aba ari umwana ugifite imyaka yo hasi cyane. Ibyo ngibyo rero bifatwa nko kuba washutse umuntu. Gitifu rero Murenzi avuga ko abo bakobwa bombi atari abanyeshuri. Abakobwa bo hanze rero ntago ari abanyeshuri. Bakimara rero gufatwa, abakobwa bahise boherezwa ku bitaro bya Gakoma. Naho rero abo barimu bombi bacumbikiwe kuri sitasiyo ya polisi ya Gikonko, mu gihe RIB nayo ikomeje iperereza. Urumva ko rero ari ibintu bigayitse kuri aba barimu. Rimwe na rimwe rero usanga abantu bagatanze ingero ku bandi aribo bakora amakosa. Umubiri rero ni ikintu kibi cyane, ariko nanone umubiri wawe uko waba umeze kose, nubwo umubiri tuvuga ko ari ikintu kibi, burya umubiri nyirawo arawukontrola, ntabwo umubiri ukontrola nyirawo. Cyane cyane rero iyo bigeze ku bana nk'aba ngaba b'imyaka mitoya, nyabona muritonde kabisa kugufatana n'umwana udujije imyaka y'ubukure, ubukoze icyaha gikomeye cyane. Kandi urabizi ko leta y'u Rwanda yahagurukiye abantu nk'abo basambanya rero abana badafite imyaka y'ubukure. Cyane cyane rero ku bantu nk'aba ngaba baba basobanutse, baba bazi rero n'ibyo bakora, abantu rero bakagombye kugira inama abandi, ariko ugasanga aribo bakora ibikorwa nk'ibi ngibi. N'abarimu rero babiri ndimo ndakubwira bari rero mu karere ka Gisagara bafatiwe kuri aba bana b'abakobwa nabo bagera kuri 2, umwana w'umukobwa ariko bikaba bivugwa ko atujuje imyaka y'ubukure, kuko byavuzwe ko afite imyaka 19, mu gihe undi we bivuga ko rero imyaka ye itaramenyekana niba rero ariko ari na mukuru cyangwa se nawe ari umwana. Ngira ngo rero umukwabo ku bufatanye rero bwa polisi y'igihugu RIB ndetse na DASO byahariya rero muri karere ka Gisagara, akaba rero ariho byabereye. Ngira ngo ariko nanone hari abarimu baba hariya bacumbitse mu macumbi yo hanze rero, cyane cyane muri murenge wa Gikonko rero nkuko amakuru avayo abivuga. Abo barimu rero akaba rero ariho iryo perereza, ndetse rero n'uwo mukwabu wabereye mu macumbi y'abo barimu. Hanyuma abo barimu rero baza guhita bafatwa nk'uko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gikonko yabitangarije ikinyamakuru Kwezi, uwo bita Murenzi Auguste, avuga ko bijyanye rero n'abo barimu. Ubwo rero no gutegereza tukamenya icyo itegeko rivuga ku muntu wari wese uryamana n'umwana utujuje imyaka. Rero itegeko ryamara kumfata, twamara no kumva itegeko rivuga, tugategereza rero nibikurikira iryo tegeko. Ibihano rero bihabwa buri muntu wese wakoze ibikorwa nk'ibi ngibi, ariko cyane cyane twavuga tuti babyeyi namwe mugiye muha abana banyu impanuro, mujye mwiha abana banyu impanuro kandi munabigishe imico ndetse n'imyifatire. Hari ubwo usanga abana rero b'iyi minsi barananiranye, ndabivuga rero ku bakobwa rimwe na rimwe b'iyi minsi, hari ubwo usanga rwose barananiranye cyane ku buryo rero kugarurira umwana wawe aba ari ibintu bigoye cyane. Usanga abana benshi rimwe na rimwe barataye umuco muri iyi minsi rwose, ugasanga barirukanka mu bagabo bakiri batoya kubera rero ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, bya bibazo rero byo gukundira ndetse n'ibindi bibazo bituma umwana yishora mu bikorwa nk'ibi ngibi, nk'uko rero tugenda tubibona hano hanze ku bana rero bamwe na bamwe. Gusa umwana ufite umuco rero, umwana ufite ikinyabupfura, afata ibyahawe n'ababyeyi kandi akamenya kwiyakira ndetse akanamenya no gutegereza igihe rero ibyo bizagera. Yaba ari umuntu ufite imyaka yo gukora agakora. Gukora ni kimwe mu bintu rero bituma buri muntu wese agera ku nzozi ze, ndetse akabasha kuba yabona buri kimwe cyose nk'uko abishaka. Aho ngaho rero ni mu karere ka Gisagara twari turi ku bana b'abakobwa rero bafatiwe mu macumbi y'abarimu, ariko abo barimu rero bakaba bari kuri sitasiyo ya polisi ya rero mu murenge wa Gikonko ho mu karere ka Gisagara kugira ngo bakurikiranweho ibijyanye rero n'iki cyaha barimo barashinjwa
kuryamana rero n'abana batarageza imyaka y'ubukure. Reka mwese rero mbashimire mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Izindi nkuru zacu kuri M24 TV nakagaruka, ariko kubona inkuru zacu neza no kuba wakoze subscribe, ndetse nyuma yo kuba wakora subscribe ukananyeganyeza akazogera, ibyo ngibyo rero bikaguha amahirwe yo kujya ubona inkuru zacu 5 kuri 5. Reka ncumbikire rero ahangaha ibijyanye n'iyi nkuru y'aba bana b'abanyeshuri, ubwo no gutegereza tukazamenya icyo inzego z'umutekano zizavuga. Mukomeze kugira ibihe byiza rero. Inkuru zacu kuri M24 TV navuga ngo nakagaruka.